Many wedding share ever them I so our social media ne mountain so and I ever someone and something na edify Maame Nεgε ho and a question of Maame Nεgε ebisa Amankrado say Amankrado say what social media so they Fabia area elimbreni anadwobia no utwa edibo Rev Obofour no Rev Obofour wayewo den we ana Maame Nεgε ebisa Amankrado na osanso eden nsem bebre eka ho edema no na ebusianfo ye bakotie Maame Nεgε ede abana so ansa na Maame nka wo say Ahaya Attention TV and nti no patro subscribe follow like and also share ye wie so am patro number no 0548302985 Nina Queen Basti Foundation yenko na yenko ti Maame Nεgε embra Bibisa am I body ben Obofour the year wo say man natina Emma we are singing who say Reverend Obofour or your comfort onye nyame nipa or your scammer that time no wo ko say agrada achi but tell me boni an Obofour ayew utimi be a Facebook live who be a Facebook live share a new man Amankrado what was it senkofu etisi emfama ye Obofour shen someone agrada timi ba kamera mu a otimika efo Obofour all because of so tim ko kasi ye nyina na ye pen down for onipa watumi atuni ka ba kumase koja wo maame ayi wanya wo poni Obofour kwa de wanya wo poni da ne ho ye wa shin open down for utimi pie firi wano ba na what information we nyina ma wanka so abeka se share manasi mama ne tips na wo wa mama nasi tips wa manasi tips e de kwa kopani munyam try so be penti manasi Brεak kana no atum na tips na de man o de aba ye adwuma o voice ya expose you enne wo betra kamera mu na nsen wo dis ansem we nyina begu wo aman wo dai utimi dai wuntie in Ghana so for us pa na asase ana phantom ana bosum bi ya fra bosum ne faade na sema tie obi anim se recognize ko usu bempa oni Obofour enya encounter ena no ye be menti no wan kwhye obi achi point of correction na asem na wo kan ye no ogina bonte di nanim ne baaye eti se ne so obi bi fufuro ka kire Obofour a onko hye manase achi onko hye diamond Brεak achi recognize ko usu bempa. There's one thing I know about this man. He is not a coward like you, Amankrado. Recognize ko usu bempa. I know onye coward. Adebe baba ni team na kuma musu opeso oka kire obi. Etra radio soka, etra TV soka oka. Ene monsha Amankrado beka kire say. Recognize ko usu bempa na hye manase achi e wona true. Ewia mi bebusa Amankrado asem. na sitina tuwa wo go Obofour adi mu ase no pawi anyumre so for so be pasa na anim hu bi kona ye gu na anim ase no se wo sofo bi a wo pe na sem ana manase keka se enkwase asem na gu ne so data na no me ba jo munti o amai onse o kasa wani ye kurukuru se abrechira wansane asone shuwa o se dan tamani yegu Obofour ani mase no o pesa wo kire se na manase ne mu bi amai uru efi se hwan na ma mi hunu manase meteme baabi ena o be ka kire mse chinchina apese mi interview manase e woni nsem bi ode be tuja that time na ode manase ba ma blabo mu no ena mi nya kwan ene no eyeyi enam wo so ena mi hu manase eti amaye da nyina na uni manase da
You know Manasi before Reverend Isaac Osubempa. You know Manasi before me, Amankrado. Now when Manasi da because a kwanya. What the Manasi pae? A kwanya, what the Manasi to so? A kwanya because a chinchina menya Manasi interview nina. Now ni Manasi. You know potentially you are the one behind Manasi against me wa voice ya ni ya ba na wo ka kire Manasi say sofu ba ko ne de on didi natem me ba wo se sa sofu ba ko bi no promise so obema wo sika eti sa sofu ne de se Manasi be gu nanim ase kura enya de a o beje no but ba ko bi de wo so on de ne nsemu ye eti on de wakwa akwaji sika e wo ne ho eti wono de Manasi enyi ni mfiri mu ma wo me was sa o voice no em se me send ma send ya Manasi pe ma send ya Manasi pe eti Amankrado na woni Manasi da amai ajuma na Manasi tin na 2 TV wo daddy Fred kwaku anan amai audio so ya kwaku anan betena ho bebobọ fa Rev Obofour ho no hwan na de sa audio so ne ma no hwe batene hwe hwe de ne obeka se Rev Isaac Osubempa sa na wuni mu bi Maame ka se bi ncha Rev Isaac Osubempa enim na 2 expose bi e course wo Rev Isaac Osubempa onim na 2 expose bi e course wo Rev Isaac Osubempa onhye obia achi wo expose e course wo na sa wo se Rev Isaac Osubempa hye expose bi e course wo na 2 achi a me pa cha wo betimi abeprove no wo betimi abeprove but entna ho emfa here and say eme attack papa no we will come ababa be kire ya adwena kire so ahu untie ode ya Obofour no kante na wo ka ba stop no ka ba chese so fo we say yini din film we say yini din film emfa we say nka ho o te daye kwasia na Rev Isaac Osubempa na suma Manasi Rev Isaac Osubempa ona suma Manasi ena wa beka chese sofu we na wo Amankrado ene kwaku anan ene daddy Fred ade omo abesuo ne ayi ye friend say daddy Fred timi ye part 1 part 2 part 3 ema eye friend say obi ni mu no abusia Maame Nεgε ane kote ne de ebae na ha anenem dumbusi makra